20 फेब्रुवारि 2024 ni salo मंगलबारनि दिनाव फुंनि 7:30 दिगिआव श्रियांशु शर्मा बुंमोंगै खरकसा चेराइ बिनि उमर हिंके मात्र 8 बोसोर सिको तै बो चेराइ रक डेली सालब्रम डेली लाइफ स्कुल थांमा हाइकिनो बबो थांगो तै स्कुल पाइबायै देर दुइताओ खेनो नगो किफिलै फायो नगो फाइबाइमनि उलो जजोंस्लाय सिगांनो बो माइचाबाइमनि उलो खेनो टीवी रक नायो अमाहायनो बिनि डेली लाइफ हिंके सारिक दिगि हिंके बरक डेली ना थंलायो आबन बागै बरकनि आजागानि काजिन सिस्टार बरकनि नगो नुहुनानि थांगो ओ चेराइ खरकसानो तै बिनि जेबो रूम पोहाबो आ रूम पोहामा लगिनो चिरिकमानि खरां अंखनानि नांगा हिंके तामना नगु चिरिकनानि नांखा बेलेखेनो वाना जागनाय कक आजरावो बनो खा जागाव श्रियांशु हावो कलाइजाक तलावो तै बिनि यागनि हयते थै गोबांमा अंखरजाक लाला लिलिं खलायै तै बखरगु दुखु मानजाक तै बिनि गानावो यागनि गानावो हिंके चाकुबो कलाइजाक तै बो आजरावो मांक थै हिनैनो वानसुकसिनाय बो जागो थैजाक तै आबरंनो नगुइ साइनो मानो जेबोनो बथारनानि सिगां बेलेखेनो बखा तका सटिक पिटक खलायमानि यागोलो बनो याग्रावै बनी बनो बुथारी पाइखा आबोनी यागोलो खेनो बिनी ओ काजिन सिस्टार चिरिकमानी यागोलो बंगनी आस परस नेकबर एरियानि बरग्रक खरंखाना मानी बागै जतनो कुथुम लाइखा बिनी नगो तै अबरनो नुगुइ बेलेखेनो वाना जाग लाइखे तै आजागानि बनी नेकबर एरियानि बरग्रकनो पुलिस रकनो बो इनफर्म खलाइखा पुलिस जास पड़ताल खाइमानि उलो साइमान काजे नगो कुनु लुटपाट बो गरै तै नगनि कुनु मानिरक बो कमाया तै जांदला दगा अमाहायरक बो सबाइजाक गरै जतनो मिलिक जाकसी हिंके ओ 8 बोसोरनि चेराइ चिकन साबले दुश्मनी अंगै बनो बुथार फानाय अबो बेलेखेनो वाना जागनाय कक पुलिस रकनि बसकांगो हिंके फाइदी ओ कहानी ओ अब रियल स्टोरी श्रियांशु शर्मा नो बाहायके बुथार जाक्का ओ स्टोरी नो फुल ए टू जेड खोनालायनाय हिंके ओ पुरी कहानीनि स्रोआत वेस्ट बेंगलनि हुगली कनगर इलाकानि सिमि सुरु उंगो तै आरजागाव काइसा परिवार दंगो ओ परिवार फैमिली ओ खरकटामनो 3 जन जतय फैमिलीनि जतनस्लाय अकरानि बमंका पंकज शर्मा बो हिंके काइसा फैक्ट्री ओ जॉब खलाय दंगो बिनि बिहिंनि बमंग हिंके शांता शर्मा बो हिंके काइसा दुकान एबा रेस्टुरेंट ओ सामं खलाय दंगो तै बर खरकनैनि खरकसा बसलाबो दंगो 8 बोसोर उमरनि चेराइ बिनि बमंग श्रियांशु शर्मा तै बो क्लास 4 ओ पढ़िवै दंगो तै डेली लाइफ हाइकिनो श्रियांशु शर्मा क्लास 4 ओ पढ़ि दंगोबा 7:30 दिगो खेनो स्कुलनि बागै अंखरै थांका नकनि हयते तै स्कुलनि जत सामं पाइबाइमनि यागोलो 1:30-2 दिगो खेनो बनि सुति उंगुइ नगो किफिलै फाइका नगो किफिलै फाइमानि यागोलो पुलिस सगांनो माइचाओ चेराइ रकबा अखैजागै तारपरे हिंकेनो माइचाबाइमानि यागोलो बुमा माइचारि बाइमानि उलो खेनो बो टीवी नायनि बागै रूमो हाबै थांगो हिंके साइरिक 4 दिगिओ खेनो काजिन सिस्टार बो थंनानि बागै बरगनि नगो फायो ओ श्रियांशु शर्मानो नुहुनानि बागै तै बिनि रूमो हामानि यागोलो नुखा बेलेखेनो क्रिमा सिनचा नाजारा तै बो ओ मामला रंनो नुगुइ चिरिगै पायो चिरिगै ताम बागै चिरिगना नांखा हिंके दंनो तो पहिलावो नो साका श्रियांशु शर्मा हावो खलाइजाक तै थैलाला लेलिं यागो चाको बेराजाक चाको यागानाव खलाइजाक तै बखरगोबो बेलाइखेनो क्रिमा सिनचा खलायै दुखु मानजाक तै ओ बे चिरिखक मानि खरंखानाव आस परसनि बरग्रक जतनो कुथुमलाय थांलायो बरगनि नगो तै पुलिस रंनोबो इनफर्म खलायरेवो सुरुवाती जाजुनो साइमान काजे बेथानानि सिगां ओ चेराइ बसानो बेलाइखेनो बखा तका तै बसाम बसागो बो आबनि यागोलो खेनो बिनि बखरगो फान खलायै देवालबो तका तारपरे खेनो आबनि यागोलो बो थैया हिनै बिनि यागो सिरावै रेखा तै थैखो जमाबाय माफोरनो लांमा जवै थांका हिनै साका पुलिस रक पहिलावनो पुलिस रक वानसुका जे नगो मासासक शिकक फाइकेना तै शिककनि लामाओ चेराइ बसा केरंमा बाय ओ चेराइ बसानो बथारि पाइकेना हिनै वानसुका आबनो वानसुकी पुलिस रक जास खलायमानि उलो साइमान काजे नगो कुनु आलमारी रक बो सबाइ जागिया कुनु लिग लागाय मानि खनि रक बो उल्टा पुल्टा अंग जागिया न्यांके
Kuno fano sikama jagya hingke bahai Bwthar jangnani nangkha o Cherai besa sapale bobai dusmani tong obosi tabuk ke naituknani nangnai hinui uansuk laika police rok borokni bwskango tabuk hingke belai kheno wana jaknai wana kotor ongui bwsawui phaika aboni ulo kheno police rok borokni aspas je CCTV camera tongma rokno naitukha ah jagao de kuno proof manno hinui bini nog gana gini ni adini salni CCTV check khlaimani yagulo kemno phano nugya je ah jagani laithangmani o CCTV footage o kebono phano sok khlaimani tei amo haike bo borokno nugya pia ba ah jagao khoroksa bwrui no CCTV camera footage o nukha 2 ni hoite 4 ta digi jora o bwrui no CCTV footage o nukha hinui saimanka police rok footage naimani yagulo Police of footage no Sriyanshu ni bini Buma no phonokka obono sidesini hinui tei obono siniya hinui purano manaklai rika bini Buma hingke Buma to siniya aboni bagui bufano bo phonokka footage no aboni yagulo hingke bufa ke kosui rika bono sinio hinui tei bini Buma wngkha Isret Parvin hinui tei obo bini Buma ni dol hinui saimankha Santa Sharma ni seheli hinui saimankha bini dol eba keba best friend hinui tei bini o seheli je tongmani Santa Sharma ni obo Delhi no borokni nogo thango malainani bagui tei Sriyanshu Sharma bobono mosi hinui ringo hingke jotono slai sikang no Isret Sharma no nuhunui nahaka police rok borokni logeo postas khlainani bagui postas khlaimani yagulo bo kuno proof malia tamni hingke bo Delhi no Santa Sharma songni nogo thango Sriyanshu bai malaini bagui tei Santa Sharma ba malaini bagui tei Sriyanshu Sharma bono hamjagui mosi hinui borungo tei aro kuno proof manjaglia bono sok khlainani bagui abogui bono phiyogui rohoka Asparos ni borok rokno sengmani yagulo saimankha je Isret Sharma tei Santa Sharma borok belai kheno dol kaham tei borok khoroknui kaglaya hinui saka borok Delhi no malailaio borokni nogo thanglaioi hinui police rok omo hai kuno proof manliya je bini sakao blame khlaina tuikhe tao hingke police rok borokni sanbin ni angle no kicha change khlaina haka police rok o poribar ni history rok tikhlaika tei asparos ni borok rokno tei bo kok singprikha tei sengka asparos ni borok rokno o poribar bai keboni kuno dushmani da tong yakheba keba bai kuno walai kotor walai jak rok te tong nuda no kebo hinui sengka asparos ni borok rokno ke o sanbi no postas khlaimani yagulo saimankha je o poribar belai kheno sadharon poribar borok kebo bai walai suklaia borok normal haike no tongo hinui saimankha tei asparos bo kebo phano kuno dushmani kok banglaima am hairok bo kwrui amoni bagui police rok o angle bo change khlainani nangkha police tabuk hingke police rok jaspertal eba ke postas ni angle no change kai borokni nok bising ni borok rok no sengnani chengkha tabuk hingke Poila sakang no police rok sok khlainani chengkha je Parvin bai o Isret Sharma bini bufa bai o bini mosi himani kuno najaye samban eba kheba bisingo kuno chakkar rok da chalitong obo poila saimanani bagui borok chesta khlailainkha oboni bagui phano o Cherai borok je najaye samban ongui tongmano saimanmani yagulo borok sana buino sanani kirijagui haike phano Bwtharai manano hinui borok omo haike no sok hainani chengkha tei omo kubuida thokai hinui bo naituk laika tabuk hingke proof aboni bagui no poila sakam Pankaj Sharma ni call detail tikhlaika police rok pia ba Pankaj Sharma ni call detail tikhlaimani yagulo kuno phano nukjakya je bono sok khlainani tui tei kuno call records rok bo nukjayo de Isret Parvin bai kok samani rokno tuioi aboni yagulo kheno Isret ni thanio bo call record rok tikhlaika phiaba kaisa wanajaknai kok hingke obose Isret Parvin ni aro hingke call record kaisa nukha je khoroksa number bai kaisa number bai belai kheno bo counter moi kok mangsai tongo tei salbrum no sawo o number bai simi tei horni 2-3 ta jora am haike no kok sawo borok salbrum no omo haike saimankha call history o tei a call phone number sabani hinui police rok jaspertal khlaimani ulo saimankha je obo Sriyanshu Sharma ni bini mani number hinui hingke omo rokno nugui paimani ulo Isret Sharma
Parvin no sengka je nang Santa Sarma bai tamni bagi gonta romoi hor 2-3 jora haike kok sa ta karon ta mohini sengka sengmani olo Israt Parvin ansareka bo belai bini kesam dol te bo bai best friend belai kok rok sanani aram nangjago hairok hini saka o kok rok no khrawui Israt Parvin ni saka sok teisa kotolani nangkha tini ni video belai logoi thangka next part naina bagui comment khlaisari.